Pasayaw hinusang nga KURATSA number. Waray ba nga igaado ni Congressman Marcelino Nunoy Libanan kundi an aton mapinuarahon, maabi-abihon, makugi nga iroy hanaton bungtuan Guiuan, the Honorable Mayor Analiza Gonzalez Juan. Maestro, take it away. KURATSA, please. This is Guiuan Town Fiesta 2024. Eastern Samar, Waray TV. Subscribe.
our beloved Mayor, Mayor Annalise Gonzalez Juan. I think our Congressman and Mayor Annalise deserves another rounds of applause. Palakpakan ta mga kasangkayan. All right, damo.